Bofu ika mfano motwali gabili shababi hamada unga soko mapumpua ema shababi udamba wezo shamna moto mitilemewa miba wazaze kwa japerombe walemewa kodo lo problemu emru mkaze hamba mzaze ngudu ambo muhimu ya hangu jibiwa turukume ndaru jibiwa enda turukume kodo memti turukume yari mazino ko bakawo zugu tabisha na shababi hindi no wato shamra mararu ya sasa nyasiri rima miba sasile mewa banu weheneda kodo kushaka shabaki owantu mazaze kutsumsoma woyabangodo ya usome we kutsumsoma bushabaki mzaze wabangodo ya usome ila namne kaudo ya ladhimu zanongo zikiri wasiya baba zababi Très cher. Elengas Janua, Elengas Januaz. Wangaliza tu kufunga sari wa misio speciali. Ngasida sina fundi Tsoi na fundi waize misio za hatu. Nga mchoha hawinji kana mwalimu Grand-Père wala mwa jina la Benjaye. Wede mwalimu kawe semasa ili ya usiona edini. Haizo kandoro njanziani. Fundi watu oi nkondoro nosokana wanduwa lole wandu makoko. Shaunda tuzuli watoto. Wade Grand-Père nge kinyuminizo. Rambi ulari lole wanduwa zaze surtout de makoko. Aimana hapa nuhindi. Hokaya njizi homa honi. Grand-Père, wede mwalimu kawasuwa amina ramaze misho zatu zenu. Ai makalima abakaya wiyambilu abanu, yali makalima ya dunga nzia, hali makalima abakaya yao bila shaka. Tartibu ya ukana, vanu, mru mzaze, yenjizingi yonaoni. Na mustafiri, nike baadhi ya makalima zaidi hezo lungu wazamba vanu, ardu kufanya namnaje. Yekangwanzo urahafu, yekangwanzo hazinjema, yekangwanzo heina barongo yote pia, wallah, yote itsaha na mru mzaze. Relezendo! Waju wawo, eshika ujibiza mrumme. Grand-Père, mnashona nga mahadisi bane mahadisa nga mufidu hanga dhaifu. Njomnikani mfano wajau. Sono mna shenia loba, ba n'importe quoi. N'importe quoi hiyo. Izonda zila Said Muhammad yatsodanda ramtinde depart. Yeye hajamba Said Muhammad nge haruma uhasarif. Hajangu zambo waye. Haruma wana zioni wani. Harudi haka uhayabo. Ndi harengeshio. Azolongo zamba bano bufunti. Zulumiezi mgude hamba wesho desha hamba aidi ninga hambao. No mtunyezi Mungu wa ye hamba na mloolo wandu wao bangona zebezwe no wandu wazade wao wabiriliwa wafungulwa bade kangwanzo njizi itsahe hokaya mzazi yeka ukabili shababi yeka nzala we yabo inna lillahi hokamzazi ala hakika ye Allah d'accord bala shababi ka gabili mrumzaze shababi ka nzaro ibala pei shababi yeka uno mwaye kanzala we yabo njizi yato dzema pei kwe njizi do mahoni shatsi de halinu anya kansi mutio msajaja njizi do mahoni. Grand-Père ngajudile roje ema hadisi ngaram aya za Qur'an ya kana hazamba balo kana Mwenyezi Mungu ya hamba ezo kweli yo kaiti haruma aya za Qur'an kaiti haruma kiswa za mtume sallallahu alaihi wasallam. Grand-Père ikabalo landa wa kureleze namna yinu oyarelezao hujuka ureleza namnaje nganzo mndu yasomesa mnesoka kairilole bofu au wakati shababi ekasa hagabili mzaze yakone serikali yedangwa wakati hindi ni swafize mamlaka zokaje kochamo wakati ajo hubuliye mnango wa hebo bochu ya Allah ya salam wakati ajo hutuliye mnango wa hego mwangalo shefuba vankola bwamba wendilo de kasa monesi mnango maboju de maboju basi hanga mna tiktak wa satena relezendru wakati ajoka hutuliyo homana ni honsipia kujwa ameka hananza yo honese secret baende anonese secret boshaba yabubahi me atabushamanga abanjamanga lone kono secret yabuka yaji swafaka tuone so secret atoni raganya rangwetu yanonese secret bata Grand-Père ezo nungo ziru mtuma zamba Mwenyezi Mungu azamba pasu yate mwenye sijamangali hazamba banukana haranga nyopo no secret besi no hadisa dunganzia zo mtume kata paro zamba sallallahu alaihi wasallam yotinde dine heli asiha ngende hele dini asiha karato wasili lelo rijeririthi ai manande ni bofundwa sindo kando adunga maundu adze hindi nambo mnofulo bahano bangabo mahindi ya bandaya kutsumsoma woyabangodo ya usome we kutsumsoma bushabaki mzaze wabangodo ya usome ila namne kaudo ya ladhimu zanongo zikiri Grand-Père hamadile razamba wende fundo hezi mamlaka zatu zenu apa nga ayasiha yambuka nandu nalolando adu hazi ndo natwa toto chakabatsi aya one sokaya na rilolandu adu hazire renso watoto au rilolo watoto rensandu adu hazina mrensi banga mtawe Qur'ani shaka ngamtawe dini ya Kiislamu shaka amtiao msajaja
mweremana bure mwetia abakada nzari tunde grandpere ngarondokana unumnyanya mufidu hau zinu nrabo wansi wandu watsahao dini shawan wandu watsahao wena faida shawan si wandu watsahao dini bofundi gatode yuro rejetsera parce que wede fundi grandpere ngo contre ngo hindi nuduka iparsana mzazi ko karo iparsana shababi nawe kangwanzo hazinjema itsahe mnu mzazi wallah mzazi kana poromba lemewa Ha! Belino. yewa mada narnongo ndatushi watoto weso shamna moto mitilemewa mibari wazazi kwa japorombe walemewa d'accord alafu wadzeba wodamba mzazi ngudwamba muhimu ya hangu jibiwa turukume ndaru jibiwa enda turukume no weso shamra mararu ya sasanya siri ima mibari sasilemewa banu wehena da Kurantsola aba. Kuranti. ila mambio fundinga na diploma so kama pumpo ya ndradzaje mzazi kana poromba hena dakika hena sekondi alange na bukubala ngarivala nguangaliwe ndanzi hangu angalio izo kaziti haruma aya nzima itoka huyo ntipia haruma ya Qur'ani yo ntipia zejuzo mengo miraro za Qur'ani kabati aya nzima Mwenyezi Mungu yamba ukaya grandpere wangala surati nisa ibada sura hezendola eke kawjobanda aya malani ho ivumba wa mahadisi funda yamba bano haruma surati nisa wende sura wandola Mwenyezi Mungu yakafasiri ndola kawambia mwanadamu ndola neze sura za dunga yabozo ntipia za vumbu ndola sha surati nisa inde mzaze wandola kabati kifudzima au aya nzima Mwenyezi Mungu yamba mwanadamu kaya loola shalola mrumzaze shautilo le moto da moto yekashindi ujaparwa na mrwa mararu ya jusam mrume abo yasiwa ndawe malanga wona shahula sashinu grandpere fanyama ushenkeza madeli funda tudo hambasha tudo ivitana makalima tsawala ngwelewa Wahe bwana waiha janadini ya nyumeni na mrede Mwenyezi Mungu mlolo wanro adzaze danji zindo maholi haukayo wadzaze wanu habu wefeira laha wangalia uka wadzaze wanu turunsanu turukume walangu jo sasanye siri wendoenda mshindo mzima segondi mbili tsilemewa d'accord watunga julama mitilemewa shakoko au mzazi kanu paro hamba au kana paru hamba yeza barini wemri yeshindo lani ujuo ila namna yo mrustabilize mrumme namna yo mwanza namna yo humika mahaba namna yo humjibisa Aussi, ça peut. yala kuli hali yotsidini yo kampani yautia ndola shonga na njari musanifu ya makusada hatu yini amru hindini ya mbilo ya lole ejonre mahari ujonre nafaka bani yabu yanzo ya lole na lole shekanga wene mahari shakutsi kuna ushinda ufanye hazi albaa ifasura maana mbili albaa yande mahari albaa de hazi grandpere ay parti nungo yonoje ngyo mufidu hangyo dhaifu au kaya surtout nde parti hiyo ukikawisa ushindi wende hulamba boshe ça va viens ici on va à table on va s'asseoir au canapé on va parler un petit peu mjara la mlizie mparu shanga bone hazo shuno nyinge lazima ukena shuno shema ngoja fanya kwa ikamwisa mtimize mparu ya ndomo nyinga nzozi njezi tendo yani alors qu'est-ce que tu vas faire alors kuja fanya hazi ngojoro bonze d'accord eka par exemple tishidi tifanye hazi yani tsokoma pumpua werudi ufanye hazi kejo mjana mwana eske ngojo shinda ushere wana mengo sheda sanzima tu ne peux pas frérot aidi ningerambia grandpere Nezi mwamba ti umbu mwanadamu mrumena mrumshe ili mje mjulana fanye ndola fanye fami mwende mwafanye mje mjulana mfanye ndola ili mwende mwatsangaze ze fami deli surati nisa iyaonesa wanarwa mararu wanu rahafuwa haudeka wani kangona randevu soto wangalia o rahafuwa haudona wanjie wayele wajide kangona randevu huni madzi stop ningosi imazuya nyawo Facebook huni madzi poprunku huni milifwa poprunku na shoga ndani sababu fundinga hamade opposition ya serikali ambaye sababu napoaja sansani watoto ya deli wandu adzaze shamzaze woye ujuse mrume bomrume anungabo shahula seshi ya umjuse kasi uha kiri metri ringedo na upotea mbali ngudu potea mbaba wasa potewa nanatizo bofu amna suala ukanaba la mtume nda hapa ramba Jabir alole mwana mshoro na bigra la limadha ujura mbina mnainu ambia Jabir haba halla bikran tulaibuha wa tulaibuka yangu noje ulole mrumshi mrwa mararu uyalona mvierge yado tsabusa na uwe mtsabusa Allahu akbar pei mjaze muhimu kodo ferme la mission